Mu minsi ishize One Nation Radio yabagejejeho amakuru y'imvururu zishingiye ku moko zaberaga mu mujyi wa Goma n'inkengero zawo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'uko umutwe wa M23 wigaruriye uyu mujyi, One Nation Radio yahisemo kuhatemberera kugira ngo tumenye impumeko nshya iri muri uyu mujyi nyuma y'intambara yahitanye abatari bake ndetse na byinshi mu bikorwa remezo by'uyu mujyi bikangirika udasize n'iby'ubucuruzi byasahuwe ibindi bigasenywa. Nkurikira tugendane. Ubundi Goma ni umujyi wa Wananzambe nk'uko abenshi bakunze kuwita, unafatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Kuri ubu urahumeka umwuka mushya nyuma y'iminsi mike y'imirwano yasize umutwe wa M23 utsinze ingabo za leta zifatanyije n'imitwe irimo FDLR, Wazalendo, ingabo z'u Burundi, iza Afurika y'Epfo ndetse n'abacancuro bo muri Romania. Ubu bwa mbere mu myaka myinshi abaturage b'Igoma bararyama bagasinzira bakagenda nijoro kandi nta nkomyi. One Nation Radio muri iki cyumweru yatembereye uyu mujyi wa Goma mu bice bitandukanye, kuva ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wa La Corniche kugera muri Birere, Gouvernorat, Quartier Le Volcan ndetse n'ahandi. Kuri ubu hari umwuka udasanzwe. Abaturage barasa nk'abasubukuye ibikorwa byabo nk'ibisanzwe nubwo ibisigisigi by'intambara bikihagaragara. Hamwe mu hantu habereye urugamba rukomeye ni ku musozi wa Goma uzwi nka Mongoma. Tugera muri uyu mujyi twaganiriye n'abaturage batandukanye maze batubwira impumeko y'uko umutekano ndetse n'imirimo yiganjemo y'ubucuruzi ihagaze kuri ubu. Banyita Gazo Gahigiro. Gazo Gahigiro. Uri umukongomani? Ndiye ndi umukongomani. Yego. Turi hano i Goma, haciyemo iminsi Goma M23 yifashe, ariko ndifuza kubwira abantu badukurikiye hano kuri One Nation Radio bimeze bite, situation ihagaze ite, najya tuganiriza bimeze bite? Situation imeze neza cyane kabisa, nta kibazo. Ubungu mbere yo kwinjira hari abandi baje hangaha basanga mu nzu bashaka kunyica. Ase bashaka kunyica none njya kubaregera aba M23 bari baje mu nzu. Ase bari kubahiga nubwo bari babafata, me ndabizi ko babafashe babakorera babereka. Bari baracyari kubayigana sana. Abuno na mu gitondo navuye barambwira baracyari kubahiga kubera natanze ifoto yabo babandi baje gushaka kukumurera ibintu ahangaha bibi. Bega ahangaha naribi bega tumeze neza mwayi no Goma nta kibazo. Niwe bashaka kwica? Bashaka kunyica mu andi gukora mwinzu ahangaha, bansaba ibiti byo gucana ndabangira. Asa mbangiye bashaka byo kumurera ibintu by'ukugome. Nk'abasanja kubarega atanabona baracyari kubashaka nubwo bari bababona. Ni natanze amafoto gaho ndabizi ko bazabafata tu. Yego. Hanyuma kuva aho M23 ifatiye Goma, umutekano kuri ubu hagaze ute nk'umuntu wundi uri hano uherereye muri Goma? Umutekano gumeze neza, ahubwo gumeze neza cyane nk'ukuntu gushumbije nk'ukuntu twari tumeze ubwo dufite n'abasiza muri b'abakongomani. Aho ngaho naho tumeze neza kabisa naribi. Yego. Mugamake M23 iri kubikora neza kurusha FRDC cyane, iri kubikora neza cyane rwose. Hano mbese ibintu byasubiye mu buryo ni sawa cyane. Ahangaha ukuntu bimeze ni sawa cyane kabisa, naribi twabikunze cyane. Yego. Nta muntu uri guhohoterwa, ibintu nta mahoro. Nta nubwo wera bapanze n'abamayi bo kugenda bari kuzerera mu nzira bose babanze. Yego. Gusa ibintu bimeze neza cyane. Nta ba FRDC bakiri muri uyu mujyi mbese? Nta bari mu urimo bagenda ari kumutoragura make n'abagisigaye bo nabo. Ntabwo bose birukanse. Yego. Nitwa Beatrice.
Beatrice hano turi Igoma reka ntangire nkubaza ngo Igoma amakuru yaho mumeze mute? urebye Igoma ni heza kandi hari heza kuva kera ariko na n'ubu ibyabaye byose ni byiza ni ukuri pe. Ntabwo ndi bujye kure n'ubundi naganire n'abandi nta minsi myinshi ishize n'ukwezi numva kutarageramo ibyumwe numva bikaba muri bine hafi aho M23 ifashe uyu mujyi wa Goma. Mfite amatsiko yo kumenya nacyo cyatumye One Nation Radio twifuza gutemberera aha. Bimeze bite, ubuzima bumeze gute? Gerageza utubwire, unabwire abantu wenda batahari wenda babibonye ubuzima bumeze gute hano, bumeze gute? Mu buzima bwiza M23 nta kibazo cyayo, nawe iri kwinyanyasa, iri kwanga ubujura bw'ubunyanyasi bw'abantu, ikanga abavuta abanjye, ikanga abantu biyandarika kameme, ariko M23 nta kibazo cyayo. Tukadushima ahubwo natwe baduhereza akazi tutangire dukore twire turuve, nubwo intambara yajyanye byinshi igasenya byinshi, ntabwo tutangire dukore twire turuve tube nk'abandi. Byakazi nakoraga ni ukudandaza ku muhanda, gucuruza udufiriti, ibintu nk'ibyo ngibyo, ngiye niko kazi nakoraga, ariko na n'ubu ngubu nta kibazo n'akazi kari kutwo dufiriti turakora. Nyuma y'intambara byibura biri kugenda se? Nyuma y'intambara nabwo nta kibazo, abantu bari guhaha kawaida nk'uko twabikoraga, ariko ni ukwagutinya ngo n'ibiruko, ariko nta kibazo pe. Muri make rero ukurikije uko byari bimeze mbere nk'umuntu bagoma nuko kuri ubu bimeze, wabigereranya ute? Nk'uko muri make nk'uko twa tubayeho mbere, hano hariho umutekano nta kibazo. Twabonye n'Imana uraduhira, tugiye twambuka kuri jeto, kwa kundi wirirwa uhangayika ngo urabona $10 gute ugiye kugura CPG nta biri hotel. Buno ni ukwambuka kuri jeto santizi 30 minutes ugahita ugaruka mu bigawe byose. Muri make ibintu n'uburyohe n'ubutengamo. Uburyohe ni danje buriya, twebwe byarakemutse, ahubwo muduha akazi twikorere. Njyewe ntago nize, nta mashuri nyene, ahubwo mu makazi mani muri guverinema hari ikindira. Urakoze cyane. Yego papa. Jina mimi niko mama Georgette Beatrice. Sasa ma Georgette Beatrice, mnaona hivi après ya vita M23 vitu viko ae, uvoma population viko ae. Ndio. Kwanza mimi nawakaribisha kwa furaha. Nawakaribisha kwa furaha. Sasa mko apata biashara wala biashara viko ae kabisa. Kitu biashara tu yapata. Mnachunga mamake amepata biashara, amepata gisi ya kujitafuta. Hakuna kabisa. Make mvoma yake inaenda pole, na njoo tuko tunachunga kazi yenyewe anafanya, na njoo tutawafuata nyuma. Lakini njala nje tatuua. Make mko alia njala kabisa, hakuna kitu kingine. Njala ndio make njala ikaisha, make na amani ishapatikana. Amani kwanza ilishapatikana. Njala sasa. Shida ni njala. Basi na mimi nanyamaza kabisa. Kwaona vitu ae ape M23 tunawapokea kwa furaha. Ndio. Juba Kongomani nao walitunyanyasa sana. Ndio. Shindi Erike Mushamuka. Niko witwa. Ndio. Turi hano Igoma situation imeze ite rero? Hano Igoma hanga bahita mu Buyora, Igoma situation ni neza, ibintu na mahoro, amani kabisa. Probleme yenye iko akazi, ubucuruzi ntabwo burajya mu bikorwa neza, abantu ntabwo bari kubona amafaranga, mbega crise ni ihari, naho ikijyanye n'umutekano cyo byari sawa kabisa. Sawa. Nyuma y'uko M23 ifashe uyu mujyi ari imbere ari n'ubu ngubu kuri ubu, wowe wabigereranya ute nk'umuturage waho watuye? Ubu urebye nibwo ibintu bimeze neza, uretse yuko nyine muvoma y'akazi itarajya mu buryo neza,
ariko ku kijyanye n'umutekano, ku kijyanye n'uburyo abaturage bari kwiyumva, barishimye kabisa, baratekanye n'amahoro. Ariko ikintu kijyanye na muvoma nicyo kibazo kirimo, ni ukugira uburyo amafaranga yongera aboneke mu mujyi kabisa, ubucuruzi bwongere bugende neza. Ejo bundi nabonye mwarakoze n'umuganda, ibintu biri gusubira mu buryo? Ahangaha imiganda iri gukorwa, ahangaha igihugu cyamaze gucya, ahubwo uvuye mu Ventura yagera nta nubwo wamenya ko igihugu kikiri cya kintu, kuko ikijyanye n'isuku cyo kabisa umuntu wese arakeye, ameze neza rwose. Ukurikije uko ubibona, urabona leta ya Kinshasa izongera ikisubiza hano cyangwa M23 irakomeye? Kiretse M23 ibaye bishaka ko leta yisubiza, nta bundi abaturage barayishyigikiye cyane. Urabona abaturage mu muhanda, abana bari gutambuka bava ku mashuri neza, ukabona mbega uburyo ki ibintu biri kugenda ku murongo, abaturage barabyishimiye. Ahubwo leta ihisubije M23 yabemukiye abaturage, yabemukiye abaturage kabisa, kuko bamaze kwishimira, bamaze kwishimira uburyo ibikorwa bimeze. Ndumva kabisa M23 ubwo yakomeza igakataza. Mbega wavuga yuko ibintu ari mpaka Kinshasa, Kinshasa ikafika Kinshasa kabisa, ikaongoza nchi yote, population inaweza furahi kushinda gisi vitu biko. Mbese ubu ibintu hano ni umutekano, byasubiye mu buryo? Ibintu n'umutekano na amahoro, amani kabisa inayara. Probleme ni biashara, bucuruzi kabisa irudie bien, wa population yongera ikore ku mafaranga, ibintu byongere bigende neza, kubera yuko nibundi umutekano w'abaturage kabisa bamaze kuwizera. Ikintu gisigaye no kugira ngo wenda amabanki atangira afungure, wenda n'ibindi bikorwa bya leta bifungure, kuko abaturage bizeye mu M23 kurusha uko bizeraga leta ya Kinshasa. Yego, murakoze nawe. Uwageraga ku marembo ya Kankatindo mu mpera z'icyumweru nyuma y'uko M23 ifashe uyu mujyi, kimwe n'ahandi hose yasangaga ingabo za M23 arizo ziri kugenzura umutekano. Hafi aho hari ibimenyetso by'uko habereye imirwano ikomeye. Stade de l'Unité, imwe mu zikomeye ziri Goma, nayo ni hamwe mu habereye imirwano. Usibye kuba wabona nk'ahandi amasasu yaguye ku rukuta, nta kindi kintu na kimwe kigaragaza ko habereye intambara ikomeye. Ukomeje mu bindi bice, mu nzira yerekeza ku kibuga cy'indege cya Goma, uhabona abarwanyi ba M23. Ubwo twageraga mu birere, twahuye nabo ku manywa y'ihangu batambuka mu isoko, abaturage uko bababona akaba ariko babapepera. Mu nzira tugana ku kibuga cy'indege cya Goma, twanyuze ku birindiro by'ingabo za Loni ziri mu butumwa bwa Loni, yaba hakorera ingabo za Uruguay n'iza Senegal, zose zikomeje akazi kazo nk'ibisanzwe. Amakuru One Nation Radio ifite nuko nibura abasirikare barenga 2100 ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahungiye mu maboko y'ingabo za Loni MONUSCO ubwo imirwano yari ikajije umurego. Gusa nyuma bamwe bahisemo kwiyunga kuri izi ngabo za M23. Goma ni umujyi uri ku buso bwa kilometero kare 75.72, nibura ni hegitari 7,572 z'ubutaka, utuwe n'abaturage miliyoni 2. Batuye mu buryo bucucitse. Ubukungu bwa Goma bwubakiye ku bucuruzi buciriritse, aho usanga henshi amaduka mato, aya mu rurimi rw'igifaransa bita boutique, atangira serivisi ku nkengero z'imihanda, uburobyi, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi. Ibyo byose muri iki gihe byongeye gukora nk'ibisanzwe. Abayobozi b'umutwe wa M23 baherutse gutangaza ko nyuma yo kwigarurira umujyi wa Goma, ngo urugamba rukomereje mu bindi bice kugera i Kinshasa kugira ngo bakureho ubuyobozi bwa Tshisekedi. Ubu buyobozi ngo bukomeje gutsikamira abaturage, cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi, bakaba barabaye impunzi mu bihugu by'amahanga birimo n'u Rwanda. Nous allons continuer la marche de libération jusqu'à Kinshasa. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu, Murindwa Prosper, aherutse gutangariza itangazamakuru ko kuva M23 yafata umujyi wa Goma
kuri ubu imigenderanire hagati ya Goma n'u Rwanda yiyongereye, aho kuri ubu abakoresha umupaka muto uyu benshi bazi ku izina rya Petite Barrière mu rurimi rw'igifaransa ngo bikubye inshuro ebyiri ugereranyije na mbere, ndetse anavuga ko abanyarwanda bahagenda bishimira umutekano uri muri uwo mujyi kuri ubu. Igishya kirimo nuko umubare w'abakongomani bagenda mu mujyi wa Gisenyi nabo babaye benshi, baragaragara mu maduka, baragaragara muri za salon de coiffure, mu masoko, mu modoka, mu mahoteli, babaye benshi. Ariko ku mupaka ho niho bigaragarira cyane kuko imibare y'abinjira n'abasohoka yariyongereye cyane. Yariyongereye aho turi kugera kuri Petite Barrière cyangwa Poids Lourd, abantu bari kugera hafi ku 30,000 ku munsi, mu gihe mbere ya biriya bibazo ntibarengaga 15. No ku mupaka munini naho abantu bariyongera, ariko ho birumvikana n'ubundi nta guhanyurwaga n'abantu benshi nko kuri Petite Barrière. So rero amakamyo ari kugenda, hari ibikoresho by'ubwubatsi biva mu Rwanda, imicanga iri kongera kugenda, n'amakamyo ari muri transit asanzwe agiye Goma arakomeza, mu gihe mu minsi ishize twari dufite za parking zuzuye, amakamyo bigaragara ko ari kugera muri Rubavu ntasohoke vuba, hakagenda imwe imwe, ariko ubu yongeye kugenda nk'ibisanzwe. Nyuma ya Goma kuri ubu bimaze kwemezwa ko M23 imaze iminsi nanone ifashe umujyi wa Bukavu. Nubwo ariko M23 imaze iminsi ifashe Bukavu, mu minsi ibiri ishize haheruka kuba igitero muri uyu mujyi wa Bukavu cyishe abantu bagera kuri 13, abagera kuri 22 bagakomereka, barimo abagore n'abana. Nk'uko bivugwa na M23, uhari mu gitero cy'ibisasu ku ikoraniro ry'abantu benshi hagati mu mujyi wa Bukavu ku munsi wo kuwa 4, ubwo bari baje kumva umukuru w'umutwe wa AFC M23 ugenzura uyu mujyi. Yavuze ko ibisasu bitezwa amaboko bya grenade aribyo byakoreshejwe muri icyo gitero, bisa n'ibikoreshwa n'igisirikare cy'u Burundi. Abicishije ku rubuga nkoranyambaga rwa X, uru rwahoze ari urwa Twitter, umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Gaspard Baratuza we yamaganye ibikorwa by'ubugome byabereye Bukavu, ndetse avuga ko Burundi nta basirikare bufite muri uwo mujyi. Umutwe wa AFC M23 ugenzura Bukavu wo watangaje ko babiri mu bakoze iki gitero w'isi cy'iterabwoba ku basivili Bukavu ngo bamaze gufatwa. Ku munsi w'ejo bikimara kuba, Corneille Nangaa mu kiganiro n'abanyamakuru i Bukavu yavuze ko mu bapfuye harimo umwe mu bakoze iki gitero. Avuga ko abakomeretse barimo kuvurirwa mu bitaro by'i Bukavu. Uko guturika kwabaye inama irimo gusoza nk'uko bivugwa n'uruhande rwa M23. Amashusho ateye ubwoba yagaragaje abantu bisa naho bapfuye hamwe n'abakomeretse, yahise akwira ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ishusho y'ibimaze kuba kuri Place du 24 i Bukavu. Muri iyi nama kandi Corneille Nangaa yari amaze kubwira imbaga yari ihari ko umutwe akuriye ngo uzakomeza ugafata umujyi wa Uvira, ugakomeza ndetse na Fizi. Yari amaze kuvuga kandi ko mu gihe cy'icyumweru niba banki ziri mu duce bagenzura, ubwo turimo Goma ndetse na Bukavu, zidafunguye imiryango, ngo bazafata ibyemezo birimo kuba baha uburenganzira izindi banki. Nangaa kandi ibi byabaye ku munsi w'ejo, amaze kandi kubwira abaturage ba Bukavu ko mu masaha 48 baza kumenyeshwa abategetsi bashya b'intara ya Kivu y'Epfo, uduce bagenzura ndetse n'umujyi wa Bukavu. Kuri ubu imijyi ya Bukavu ndetse na Goma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bimaze kwemezwa 100% ko igenzurwa n'umutwe wa M23. Kuko bimeze hano mu mujyi wa Goma, aha mubona mpagaze n'ubundi ndi muri Goma, wumvishe icyo abaturage batangaza. Barakubwira ko nyuma yaho M23 bafatiye umujyi umutekano wongeye kugaruka. Barakubwira ko nubwo bimwe bitarajya mu buryo, ariko business cyangwa se ubucuruzi yongeye gusubira mu buryo, ariko buhoro buhoro barakwereka ko hari icyizere kizaza. Bizwa Simon Stizo Muhumuza, bikurikiye One Nation Radio.